reba hano umupolisi yitwaye kinyamwuga yakoresheje ubumenyi yahawe. Umupolisi yari afite uburenganzira bwo kumurasa, yeguye n'imbunda ariko yibuka atari ngombwa kumurasa, ariko aravuga ndagerageza uburyo bwose mufate mpiri, mufate rwa mukono. Niho rero ubona baje kumufata, baza kubona ko baje kumufata n'abandi bene wa barahurura baramufata, ariko ari ahandi baba bamurashe. Hano rero abagande bakoresheje icyo bita skills police ni uburyo buki ukoresha ushaka gufata umuntu ariko utamuhungabanije cyangwa se utamurashe. Ntago solution ari ukurasa umuturage, kuko umuturage nta ntwara aba afite, ntago ari kuko nta kindi aba yakoresheje kiretse n'ayo mabuye. Ariko nkaho ufite skills, ayo mabuye ntago yatinya. Mu gihe udatinya n'amasasu ntiwatinya n'amabuye, ariko yakoresheje tage nuze trick zose zirimo ubwenge mpaka bamufashe. Nibyo mba nshaka kubabwira rero. Ntago hano ari muri Tanzania, nta nubwo nahe hano ni muri Uganda. Iwacu ubwo rwose murazi ko polisi yacu ari nta kimwe mu mico no myifatire. Habaye harimo n'undi wabukoresha ingufu cyangwa se kiboko yaba arengera. Ntago ariko u Rwanda rwacu ruyobowe. Hamwe rero u Rwanda rwacu turazi ko rufite amanota menshi cyane, rufite amanota ntago ari nka Kenya. A few moments later. Nesile maso nazo ziwereza.
And that continued for most part of the rally, but it didn't stop the NUP leaders from speaking to their supporters who seemed unshaken by the gun sounds and tear gas. Abantu bakaza kuduka abakunda abakuye mu tiyagasi basubire banyabo abo babona emuwabo tiyagasi abagomye basubire banyabo abantu babo bakaba tiyagasi kufa tuli live mukono babadde balinze pulezidenti waabwe naye embeera tebaganyisa kusobola kumulabako babakubye tiyagasi bonna bali mu kukaaba bafa mu lwabo And that continued for most part of the rally, but it didn't stop the NUP leaders from speaking to their supporters who seemed unshaken by the gun sounds and tear gas in their environment. Abantu babo bakaba tiyagasi kufa